Socrate ndetse na Cheese izo yavuze sinemeranyije nabo nawe 100%. Nimba yarabivuze bihagazeho, nimba yarabivuze nk'ibitekerezo, nimba yarabivuze nk'ibyo yabwiwe, nimba yarabivuze nk'ibyo yabonye, nimba yarabivuze nk'aho babikoze bari kumwe nanje nawe. Kuvuga ngo twibukiranye ko uyu mugabo Socrate azwi ku izina rya Busoka. Twibukiranye ko Busoka yahunze muri Kongo kimwe natwe twese, ahungira mu gihugu ca Kenya kimwe natwe twese. Ico yahunze ntituvuge ngo ni igiki, ni intambara nk'iyo wahunze uraha muri Kenya, nanje nico kinyicaje hano. Agira umutwaro muri we wo gutabara bene wabo, bene wacu, bavandimwe biwe, inshuti ziwe. Nka kwa kundi duhora tubivuga ngo umuntu si umuryango umwe, umuntu ashingikiye ku miryango igera muri 4. Aho umuntu wari uhari bica umuntu cyangwa se bakora biri ari kuvuga, cyangwa nimba ari byo wari ko wumva bavuga, ariko gusa ibiganiro wakoze nabonye aho bavuga ko ubihagazeho nk'aho ari we mutangabuhamya. Ureke kudusigira abatabazi bacu ishasha, ureke kuduharabikira abacunguzi bacu bw'abanyamurenge. Nije ku giti canje, ntabwo bihuye n'umuryango mvukamo cyangwa se bihuye n'abanyamurenge nkomokamo. Nimba ndi gito ku giti canje, ariko abanyamurenge bose ntabwo ari abicanyi, nta no bwari abagome. Ndagusuhuje, nkwifurije igitondo ciza, wibuke ndetse n'abagorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Ngo amahoro y'Imana akomeze abana nawe muri gahunda zawe zose urimo nziza, kandi Imana ikomeze yagura ibyawe, ikomeze inabyivangemo. Suhuje abanyamurenge aho baherereye bose ku isi, kwe mutugara. Nsuhuje n'abanyarwanda aho baherereye bose ku isi, nsuhuje n'abanyamasisi aho baherereye hose ku isi, ndetse n'inshuti z'abanyamurenge. Namwe turabaramukije cyane, dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV. Ngura umuntu w'agaciro kandi ari umuntu w'ingenzi cyane. Ya ndirimbo ngo nta mana nta buzima, natwe tutabafite tuba turi ibice, ariko turuzuye kubera ko muhari, turuzuye kubera tubafite. Bimwe byishimo byacu. Iyi ni channel yanyu, ntabwo ari yanje. Ibitekerezo byanyu tuba tubibona bitandukanye. Abashima ibyo dukora, abakosora ibyo dukora, abanenga ibyo dukora, ni nako nyine isi bayubakitse. Kubera ko ibyo nkora mbikora nkanje, kandi nawe ibyo unenga ubinenga nkawe, nta kibazo rwose. N'igitekerezo cawe tugomba kucumva kandi tukagiha agaciro, tukanakwakira uko umeze. Wa wundi yaravuze ngo ntimuzanyange ndi wanyu ngo ntaho mwoshira. Rero uyu munsi cyangwa se aka kanya, inje mu kiganiro nje kuvuga ku mazina agera muri 4. Nisaga mpambona hirya no hino ziyazuma kuzunguruka. Ntabwo tereka nanje ngire ico mbivugaho, nanje ntambuze igitekerezo canje, kuko nabo ngiye kuvugaho nabo baba batambukije ibitekerezo byabo nkabo. Nanje ngomba gutambutsa igitekerezo canje nkanje uko mzumva. Habe nawe twandika muri commentaire, uratubwira uko byumva cyangwa tubwire uko bibona kawe, turabyumva kandi turabyakira. Rero nabonye umugabo witwa ngo ni Magashi TV, naramubonye ejo yakoze ibiganiro bigera muri 2:43 aho ngaho, avuga amakuru menshi akubiyemo aho ngaho. Naracumvise cyose narakirangije, arasubira akora ikindi 20 gutyo ningahe, naco naracumvishije ndagitegera, nzamukurikira bitewe nuko akunda gukora ibiganiro bijanye na niwacu cyangwa se bijanye n'igihugu ca Kongo, cyane cyane bireba abanyamurenge kuko nibo bicwa, ni nabo birukanwa iwabo. Impamvu rero nzamukurikira ni ukubera iyo ngiyo. Umuntu wese uzuvuga uzukurikirana ibibera iwacu, nzamukurikira nkamwumva, nkumva igitekerezo ciwe, ngasigaye igitero cyangwa se sinagisigiyeho, ariko nkumva ibitekerezo byiwe ukavuga. Rero uyu mugabo ejo yavuze ibintu, ubwo urumva dukubiyemo iyo minota, ni isaha n'iminota irengaho 5 iwe yarimo avuga ibintu by'ibibera muri M23. Je sinahabaye, sinabwize
aya mahirwe yo kubana nabo wenda ngo mbone imikorere yabo, ariko iwe yarayibonye yaranahageze, yanahabaye nka kangahe rwose, ngira ngo ibyo ngibyo se tubitindaho cyane, mwagiye mubona ibiganiro yagiye hakorera, ariko hari ibyo yavuze ntemeranya nawe. yavuze kuri mushiki wacu witwa ngo ni Nyamujareti, avuga kuri Cizi, avuga no kuri Socrate Busoka, ariko hari ibyo yavuze ntemeranyije nawe. Icya mbere cyo ntemeranyijeho nawe, ndabanza mvuge kuri aba bagabo babiri, Socrate ndetse na Cizi. Izo yavuze sinemeranyije nabo nawe 100%. Nimba yarabivuze bihagazeho, nimba yarabivuze nk'ibitekerezo, nimba yarabivuze nk'ibyo yabwiwe, nimba yarabivuze nk'ibyo yabonye, nimba yarabivuze nk'aho babikoze bari kumwe nanje nawe, aho ngaho rero niho nanje navuze atereka nanje mfungurikana isa ryanje ngira ico mbivugaho, nawe ngira ico muvugaho. No kuvuga ngo twibukiranye ko uyu mugabo Socrate azwi ku izina rya Busoka. Twibukiranye ko Busoka yahunze muri Kongo kimwe natwe twese, ahungira mu gihugu ca Kenya kimwe natwe twese. Ico yahunze ntituvuge ngo ni igiki, ni intambara nk'iyo wahunze uraha muri Kenya, nanje nico kinyicaje hano. Agira umutwaro muri we wo gutabara bene wabo, bene wacu, bavandimwe biwe, inshuti ziwe, nka kwa kundi duhora tubivuga ngo umuntu si umuryango umwe, umuntu ashingikiye ku miryango igera muri 4, ahavuka, hashatse, ba nyirarume, umuntu w'umugari si umuntu umwe. Noneho uyu mugabo arimo amushinja ubwicanyi, jewe bituma ngira agahinda, bituma mbabara, ndavuga ati ndagira ico mvugaho uyu mugabo. Twibukiranye ko Busoka cyangwa Socrate niko arimo amwita, anavuga mu mvugo itari nziza, isa n'isebanya. Ngo ubuzuka tukinka aravuga ngo ifite urucebe rubi. Ndavuga nti uyu mugabo nanje ngomba kugira ico muvugaho. Twibukiranye ko Socrate yavuye muri Kenya agiye mu gihugu ca Kongo, atabaye bene wabo cyangwa se ubwoko bw'abanyamurenge, nibwo yaratabaye kubera ko nawe ntihavuka. Yavanywe hano n'ishaka aja gutabara, ariko si impamenyaho uyu Magasha haya amushinja ubwicanyi. Sinumva ukuntu Busoka yoja gutabara bene wabo yamara kabiyicira. Usibye ko iyo nkuru yarashakuje cyane iminsi ishize, nawe yifata agaselfie ka video bamushinja ngo arafunze, ngo yicanye. Mbona n'uyu mugabo ukurikirwa n'abantu barenga 91 aha bimushinja. Iyo nkuru yarambabaje kandi iranankomeretsa cyane. Sinumva ukuntu yo batabaye bene wabo namara ngo ashika bicire. Iwe inyungu afite mu kwica bene wabo ni yihe? Tayo. Aha ngaha rero haba harimo inkuru zimwe zo gusebanya ndetse n'urwango. Mwumvise ukuntu amuvuga mu mazina mabi, amutuka. Rero yabivugiye kuri YouTube yiwe, nanje ngomba kuza kumunengera kuri YouTube yanje, kubera ko umu-YouTubers iyo ashatse kugukomeretsa cyangwa se gukomeretsa bene wanyu kuri channel yiwe, nawe uzuka ukamusubiriza ku yawe, ukayimusubirizaho. Rero uyu mugabo ngo ni Magashi, ugende buke, ureke gutuka abatabazi bacu, abakombozi bacu bagiye kudutabara kubera ibibazo twari turimo. Ico kintu cyo kugenda uteza abantu umwiryane, uvuga amakuru nkaho uri muri batayo bakoreramo, nkaho babikoze uhari. Ico kintu cyaratubabaje nk'abanyamurenge. Jewe mbivuze nkanje, cyarambabaje nkanje, kandi kintarira gutekereza cyane. Yego warahageze aho bari cyangwa se ku rugamba warahageze, twabonye ibiganiro byinshi bakoreye, ariko ugenda ureke gushinja bene wacu ubwicanyi. Nibatwirwaneho, nibaye mu 23, ni intare za Sarambwe, na Madubu. Undi mugabo nabonye wavuze wari kuvuga kuri Cizi, umushinja ibintu byinshi. Cizi yabarizwaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yigomwa ubuzima bwiza yari arimo, ahitamo kuza kurya ibyo abandi bahaye abarya nk'abantu bose baba bahoza igihugu. Rero biriya sinzi nimba wari kubivuga nk'umuntu wari uhari bica umuntu, cyangwa se bakora biri ari kuvuga, cyangwa nimba ari byo wari ko wumva bavuga. Ariko gusa ibiganiro wakoze nabonye aho bavuga ko ubihagazeho nk'aho ari we mutangabuhamya.
ureke kudusigira abatabazi bacu ishasha, ureke kuduharabikira abacunguzi bacu. Bariya ni abantu bari ahantu bafite ubuzima bwiza, barabwigoma, baza kwifatanya n'abafite umutwaro nk'uwabo kugira ngo babohore abanyamurenge. Hariya muri Kongo ni nk'aho tuboshe, mbese turi imfungwa, nitwe twicwa, nitwe twirukanwa, ni twebwe bahakana ko kiriya gihugu atari icacu, dufite ibisekuruza birenga 5 byahavukiye aho ngaho bari iwanyu. Ciza ugende umuheza amahoro, keretse nimba uvuze ngo ufite video hayica umuntu, aho twokumva. Ariko ngo nibi yabivugwa cyangwa se ngo niko byumva, ibyo ngibyo ku giti canje byarambabaje, ndamya ko nabibonye nawe byamubabaje. Ariko bano bantu babiri bombi ubwo mukora ibiganiro byawe neza, ariko reka kubita amazina batariyo. Ico kintu carambabaje pe. Ndamufana wanza ngukurikira, ariko ico kintu carambabaje kandi kiranankomeretsa. Nari mvuze ko ari amazina nimvuga, hanyuma izina rya gatatu ni umushiki wacu Nyamujareti, wavuze ko ngo yagatuka amasunzu cyane, ntabwo ari ukumutuka meme kundi. Nyamujareti ari mu bakobwa bahagurutse bamagana akagara cyangwa se akarengane kacu kadukorerwa. Ndahamya n'umutima wanje neza ko Nyamujareti ni inshuti yawe, Nyamujareti muraziranye, Nyamujareti mwakoranye ibiganiro byinshi kandi mwabanye iminsi nyine. Kurya umuntu yabanye n'undi kwezi kumwe 2 mu kazi bagenda bakorana, uko biri kose muri inshuti, ntabwo muhujwe n'akazi, muri inshuti kandi mwembi mukora umwuga umwe. Rero nimba hari icupfa nawe tumutuke mu izina ry'abanyamurenge, cyangwa ngo umugaye mu izina ry'abanyamurenge, umutuke nkawe Nyamujareti ku giti ciwe. Nimba yaratamiye nkuko abivuze, ibyo biramureba. Nimba ataratamiye, ibyo biramureba. Ibyo umuvugaho umuvugeho nkawe wenyine, ariko ntubuzinjizemo ubwoko. Ubwoko ni ikintu gikomeye. Wari kuvuga ngo abanyamurenge n'abagome, hoya, ntantungane ibaho. Habe nawe ufite inenge, nawe ufite ibyo abandi bagushinja. Kurya biba byiza iyo umuntu atukundi ku giti ce. Ntabwo nje nzakora amakosa ngo muhitire umuryango mvukamo cyangwa se ubwoko ndimo bw'abanyamurenge. Nije ku giti canje, ntabwo bihuye n'umuryango mvukamo cyangwa se bihuye n'abanyamurenge nkomokamo. Nimba ndi gito ku giti canje, ariko abanyamurenge bose ntabwo ari abicanyi, nta nubwo ari abagome. Abanyamurenge tugiramwe imfura, abanyamurenge tugiramwe abagabo b'abanyakuri, abanyamurenge tugiramwe abantu basobanutse. Ico mupfa rero nawe ukimwitirire ku giti ciwe, unakimushinje ku giti ciwe, ntiubihuze n'abanyamurenge. Ntabwo ndi hano ndi kuvugira abanyamurenge, ntacyo nshinzwe mu banyamurenge, ndi guteraho igitekerezo cyangwa se uko mzumva ku kiganiro wakoze. Rero si kimwe ni bibiri. Mu biganiro wakoze nje ndabivuga nkanje, sindi intumwa y'abanyamurenge, ntacyo nshinzwe muri komite y'abanyamurenge, ariko ndi kubivuga uko mzumva bivanye nawe nibyo wakoze. Umuntu aza akora ikosa anengwe ku giti ciwe wenyine, ntakazanengwa mu izina ry'ubwoko bwiwe. Ico kintu cambabaje, ndavuga nti reka nanje ngire ico nkivugaho. Cizi yaritanze, yatabaye ubwoko, yaritanze, yavuye muri Amerika. Socrate nawe yaritanze, yavuye muri Kenya, atari uko yarabayeho nabi, gusa ishaka n'ishavu yo kuba ari impunzi w'abandi. Abantu babaye mu buhunzi mwebwe murabizi ukuntu biryana. Utabizi n'utarabaye impunzi mu gihugu c'abandi, uwo nguwo nyine ntabizi, ntazi ububabare biba bifite, ntazi n'uburemere biba bifite. Abanyamurenge rero ubwoko bwacu igihe turimo nico gushigikirana, nico gukorera ku mugozi umwe, kandi aho ibintu bigeze abazaducamo kabiri bo bazaba benshi, abazashaka kudusenya ngo tumarane bazaba benshi. Kandi mumenye ko zino ntambara zo muri Kongo harimo abafitiyemo inyungu. Barahari abacukura amabuye y'agaciro iwacu. Mwabonye ukuntu bushize Canada yikarakambije ngo ko turafashwa. Ifite inyungu yo gucukura amabuye iwacu. Mu Birigi nuko n'abandi
bafite wenda inyungu twebwe tutazi barahari, ariko abanyamurenge iki nico gihe cyo kugira ngo tube umuntu umwe, twirinde ducamo amacakubiri. Kandi nimba hari abantu ba mbere basenya bakanubaka ni abanyamakuru. Umunyamakuru ashobora kwangisha abantu bakabona kuri mubi kandi batakuzi, kandi n'umunyamakuru ashobora gukundisha abantu bagakunda ubwiza bwawe kubera uko bitewe nuko bakuvuze batakuzi. Iki nico gihe cyo gushigikirana, iki nico gihe cyo kuzamurana. Uwikubise hasi ntumurenge, umufata ukuboko umubyutse, unaniwe umuha amazi, ufite intege nke z'umubiri ufite nyinshi umukubita urutugu cyangwa umuheke. Iki nico gihe, iki nico gihe, iki nico gihe. Hari abazaduteza imyiryane ku b'inyungu zabo, hari abazashaka ko tumarana ku bw'inyungu zabo, ariko abanyamurenge iki nico gihe cy'uko twese dushigikirana, umuto umukuru, aho unaniwe undi agutera imbaraga, aho uryamye undi akubyutsa. Ibitekerezo byanje byari ibyo ngibyo, uko numva ibyo mvuze kwari uko. Nawe muri commentaire uze kutubwira uko ubyumva, natwe tubabwiye uko tubyumva. Rero mukomeze mubane natwe kandi turabakunda cyane, usibye ko namwe muradukunda. Dukomeze dusengera umugozi umwe, dukomeze tube umuntu umwe. Umunyamurenge ntakomokemo undi murara cyangwa se ubundi bwoko, tube umuntu umwe. Dukomeze dushigikirane, dukomeze dufashanye, dukomeze tuzamurane, twirinde icyaducamo kabiri. Tuzirinda kandi twirinda n'ibintu by'amagambo nk'ibyo ngibyo rwose byo kwangisha umuntu abandi. Twebwe tuzi ko ari abatabazi, abigomwe, kandi tuzi ko gutabara si bya buri wese, kandi n'ubutwari si ubwa buri wese. bigira abagira umutwaro wabyo, akumva we afite agahayo ko kuba iw'abandi, iwabo hari intambara akavuga ati ngiye kuyirwana. Wa mugani wa mugabo ngo mwanga kuyamenera igihugu, imbwa zikayanywera ubusa. Turabakunda cyane, amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.